Nongeye kubifuriza ikaze nongeye kubifuriza ikaze inshuti ba channel yacu Afro Media TV. Nongeye kubifuriza umugoroba mwiza. Ndagarutse ngo tuganire mu kiganiro cy'iminota mikeya, aho tugiye kuganira kujyanye na ruhago. Amakuru y'imikino tugiye kureba abakinnyi babaye intyoza mu kuwuconga mu Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka wa 2010. Tuza tureba 5 bakomeye kurusha abandi. Turaza kureba nyine kubijyanye na shampiyona uko byagenze, ndetse tuze kucana ku mugani w'Uburayi tureba uko byifashe. Nongeye kwifuriza ikaze, mbifuriza cyangwa se mbasaba gukora subscribe, like, kandi ukomeze kujya tubana mu biganiro bitandukanye. Abakinnyi 5 babaye abakinnyi bakomeye cyane mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2010. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukinnyi Olivier Karekezi. Olivier Karekezi ni umukinnyi w'umunyarwanda wakiniye n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ni umukinnyi yabaye na kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni umukinnyi uzwi nk'umukinnyi ukina inyuma y'abataka cyangwa se inyuma ya rutahizamu. Ni umukinnyi usa naho yatsindaga ibitego cyangwa se agahereza imipira abataka. Ni umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu igihe kinini cyane. Ni umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyane. Akaba ari umukinnyi wanitwaye neza muri rusange ubwo aragiconga umupira w'amaguru. Umukinnyi akaba yarakiniye mu makipe atandukanye, nko mu Rwanda twavuga ko yakiniye ikipe ya APR cyangwa se APR. Hanyuma ku mugani w'Uburayi ikipe nibura yamazemo igihe kinini cyane yakiniye n'ikipe ya Helsingborg mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Sweden. Ku mwanya wa kabiri haraza umukinnyi bita Jean Michel Gatete. Uyu nguyu akaba azwi nka Jimmy Gatete. Ni umukinnyi w'umunyarwanda yavukiye mu karere ka Rusizi. Akaba ari umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu Amavubi. Yafatwa nk'umukinnyi w'amateka mu Rwanda, umukinnyi wakoze amateka adasanzwe, umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyane. Ni umukinnyi wakinaga ari umwataka kuri nimero 9. Ni umukinnyi wakiniye ikipe ya APR hano mu Rwanda. Akaba ari umukinnyi wageze no kujya hanze gake ariko agaruka mu Rwanda. Ni umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyane ko yakinaga ari umwataka rutahizamu nimero 9. Jimmy Gatete yibukirwa cyane ku gitego yatsinze Nigeria, aho yacenze abasore batandukanye bakomeye cyane nka Joseph Yobo Nigeria. Jimmy Gatete yatsinze ibitego bitandukanye by'ingenzi. Ngira ngo utamuzi yaba kuri kwigiza nkana cyangwa se atara ku ruhago yo mu Rwanda kuvana kera na mbere. Gatete Jimmy akaba ari umukinnyi wabaye icyamamare, aho ari umukinnyi watsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibitego byinshi cyane, ndetse akabitsinira n'ikipe ya APR FC hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu harazo bita Ntaganda Elias. Uyu bamwita Janvier Mukoko Benoit. Akaba ari umukinnyi w'umuzayirwa cyangwa se umukongomani. Akaba yarahawe ubwene gihugu. Akaba yarakiniye ikipe y'igihugu Amavubi. Yamenyekanye cyane mu ikipe ya APR. Akaba ari umukinnyi wo kuri gatatu cyangwa se ukinaga kuri gatatu ruhande rw'ibumoso. Ni umukinnyi nawe wabaye umukinnyi ukomeye cyane hano mu Rwanda kuko yafashije APR FC mu kwegukana ibikombe bitandukanye, ndetse no kuba yarafashije ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu kubona tike yo gukina imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika mu mwaka wa 2004 mu gihugu cya Tunisia. Ku mwanya wa 4 harazo bita Ndikumana Ahmad Katauti. Ndikumana Ahmad Katauti uyu ni umukinnyi wari umurundi cyangwa se avukiye Burundi. Akaba ari umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni umukinnyi wakiniye cyane mu gihugu cya Chypre ku mugabane w'Uburayi. Akaba ari umukinnyi wakinnye mu ikipe y'igihugu Amavubi, anayifasha no gushaka tike yo kujya gukina imikino nyuma y'igikombe cya Afurika, cyangwa se umukino wa nyuma y'igikombe cya Afurika mu mwaka wa 2004 mu gihugu cya Tunisia. Uwo mukinnyi akaba yarakinaga muri central defense cyangwa se mu ba defenseur hagati muri ba myugariro.
aho ari umukinnyi wari ukomeye cyane wanditse amateka nk'uwari nka myugariro ukina neza cyane mu b'inyuma cyangwa se mu bugarira. Ku mwanya wa gatanu wo bita Manamana Joe. Manamana Joe ari umukinnyi wavukiye mu gihugu cya Angola, yari umunya Angola, akaba ari umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu Amavubi ndetse akaba yarakiniye hanze ku mugabane w'Uburayi. Uwo mukinnyi igitego azibukirwa cyangwa se yibakirwaho ni kofra yateye mu gihugu cya Tunisia ubwo arimo bakina n'ikipe y'igihugu ya Tunisia mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika, ubwo umukino wari warangiye Tunisia itsinze Amavubi cyangwa se u Rwanda ibitego 2-1. Abo nibo bakinnyi batanu rero basa naho banditse amateka cyangwa se abakinnyi batazibagirana mu Rwanda. Hari n'abandi ariko abo ngabo ngira ngo nibo bintarumikwa cyangwa se ni inyenyeri zagaragaye muri ruhago y'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza 2010. Ikipe ya APR murabizi ko iherutse kwegukana igikombe cya shampiyona, akaba nyine ari igikombe gisa naho ari icy'imyaka 3 ikurikiranya itwaye. Ibi ngibi byo murabizi neza kuko ahubwo bakaba baserebura gutwara igikombe cyangwa se baserebura kuba baragitwaye ku nshuro ya 3 bikurikiranye. Ikipe ya APR ifite ibikombe byinshi cyane, afite imaze kugiye kumbere nka 20 hafi nabigera muri hafi 23 bya shampiyona, aho nyine yagitwaye isa naho yasize mukeba wayo Rayon Sport, aho ariyo kipe yirukankaga inyuma. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikaba irimo kwitegura umukino wa gishuti n'ikipe y'igihugu ya Algeria. Uyu akaba ari umukino wa gishuti uzayifasha kwitegura imikino, gushakisha itike gukina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero ikaba igiye gutangira umwiherero yitegura ikipe y'igihugu ya Algeria umukino wa gishuti kugira ngo yitegure kuza gukina imikino ya nyuma cyangwa se guhatanira itike y'igikombe cya nyuma cy'igikombe cy'isi. Ku mugabane w'Uburayi ngira ngo ikiri kwavugwa n'icyo bita amatransferi. Ku mugabane w'Uburayi uwitwa Cristiano Ronaldo akaba yatangiye kwifuzwa n'ikipe yahara mu gihugu cya Maroc, Raja Casablanca. Ikipe ikaba yifuza kuba naho yazatunga uno mukinnyi Cristiano Ronaldo. Uwo mukinnyi murabizi ko asigaye akina muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ku mugabane w'Uburayi nyine umukinnyi Alexander Arnold akaba yaravuye mu kipe ya Liverpool yageze mu kipe ya Real Madrid. Umukinnyi akaba yarangije atari kuba yasinya mu ikipe ya Real Madrid, akaba yaravuye mu Bwongereza yerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya FC Barcelona ikaba yifuza bita Luis Diaz akaba imwifuza cyane nk'umukinnyi wayifasha mu mikinire yayo ahagaze mu ya kipe ya FC Barcelona. Kugira ngo bakunzi ba channel yacu n'ayo makuru narije y'ingenzi ngo tuvugeho ku bajyanye na ruhago cyangwa se amakuru gucaracara muri iyi minsi, haba mu Rwanda haba muri ku mugabane w'Uburayi. Ngo nshuti bavandimwe ba Afro Media TV, reka dusubikire ikiganiro cyacu hano mbasaba gukora subscribe, like kugira ngo tukomeze tubane mu biganiro bitandukanye, kugira ngo izo zari nk'ingingo z'ingenzi aho tuzadusesengura amakuru y'imikino kuvana mu Rwanda kugeza i Burayi no ku isi hose. Mukomeze kugira umugoroba mwiza.